ام دل استودیو کردستان 24 میوانداری مامی ماموی اندامی ریوبریا فدراسیونا کوملین کردان آد نابنتیوی بنرخینن دنبش که مامی بخیر هاتی سپاس که جمال که مامی ام جورد سپی بکن تی گوتن کو ترکیه دخوازه اپراسیونه که بکه جبوی وی که جی لگل روسیا دناف دانوستان دنانده ل روسیه ل ساحه روسیه دوی بابته ده چه تی گوتن براستی اوا مجاره گله گرینگه یعنی آشکره پلانه کی دموگرافیا روجاوای کردستان دغازم پیک بینن یعنی کردا جسینور باکور کردستان دورخستن و دوی داره دا جوار کرن اوا گلین سرکومار ترکیه وکی دغازن پنبرن ترکیه بینن وی داره جوار بکن پنبر ترکیه جی ام دزانن کینه هزین چکدارن لوی داره دا جی ام دزانن کینه به وی آبایی شروین جور به جور لروسیا جی تین داینه لی همه ام گوری روشا ایروین لی دنرن براستی او ایریشه گوری نیرین آمنه پیک بی یعنی امریکا ترکیه اسکری خواه آنیه سر سینور جوار کریه روسیا جی تدبیر خواه گرتیه دهرین خواه یه فروکن شر آنینه حاضر کرنه و حیا داویه هزین پاراستنا گل و قدسه و هزین کردی لوی داره هاتنه بچک کرن و پرورده کرن آلیه هزین هف پیمان دا انها که مامتی گوتن کم سناریو که کو ترکیه لإدلبي بي لاواز کرن او آلین چکداری کو لإدلبينا بنابنكاريا تركيا جي بي درخستن حتى جهكي كنترولا رجيمي لسر إدلبي هيدي بيك ورا برام بريوي دورين كوباني برب يعني هيزن هسده قاسده ويدري بين درخستن روسيا سيناريو كي وساده دكاري جيه بگیره براستی ابا خیاله که به وی آبایش بک ام بیر نکن هزین امریکی و تیبتی روسیا فدرال هف پیمانه که خواهی 98 ساله هنه و 2019 ساله هنه یعنی اگر ام بان هف پیمانه دنیرن و او آگریسیو بونا دولتا ترکیه یا که هم بری روجاوای کردستان وکا آلرژیکی لیدنه را اوه هف ناکن چما جبر که ایرو پروژین خواسته که ترکیه و کریزی سا کن ناوا ویدا ناف خدا تیجیان کرن حکومتا ایرو یا سر حکمه بر رنگی که شر ویا درباس که جبر که ام زانن ده ترکیه ده کریزی سا مزن آبوری تیجیان کرن و حکومتا همه ده ناوا ترکیه ده تاقاندن تی او بجبو هندره ویدا تاقاندن چینه او مجبوره دل دروا تاقاندن بکه و همو حوالدانا ده هیا هف دیتنین روسیا فدرال را و امریکا را ده نوا چالاکی دانه ایزنه بغازن و که اصایی ایریشی وان منطقین یه جه روجاوای کردستان دوی داره ده والا بکن که مامی جالی کردان ده کرد وی روشه ده کو وقتی دست نشان کردی ترکیه ناف حو دانان ده کو اپراسیونه که سربازی همبری روجاوای کردستانی بکه کرد وی چه بکه براستی اوا بانگوازیا میه همو هزین کردی را یه دسر ارد روجاوای کردستان گونه وان زاروک و دایکو خوشکابه ملت کرد به دایکین شهیدا به به هر را دست بدن هف ببن یک بری هر تشتی حیانی هون و داره دا یکیتیا خواه و فکر نتاوی نبن براتیا گلادان نبن آلین رنگ جور به جور دا بن آلک شمالا
ala Kurdistan da hûn nemeşin planê dewletên dagirker wê pêk bê. Ji bo wê di hêzên YPG ne, hêzên PYD ne, hêzên NKS ne, pêşmergên roj gerekî bikevin dewrê, bikevin welatê xwe berewaniya welatê xwe bikin. Evana gerekî giş berjewendiyên van partiyên Kurda dayînin milekî, barjewendiyên netewî bêne pêş, ser vê esasî ez wê bawerî da me miletekî me bi jin û mêr û zarok ve miletekî mêrxas e, miletekî bedew e, wê berxwedaniya xwe bike û hêzên hevpeyman emre da wê îzin edin. Lê heger bin siyaseta hinek dewleta da bin berjewendiyên dewletên dagirker ê ku divên biratiya gelan bi wan re bimeşin, ew ê wî çaxî wê têkçûnek mezin çêbe û Rojavayê Kurdistan em karin bêjin ber bi katastrofekî mezin dane, ber bi tunebûnê de aşkere vat plana pêk tê. Plana pêk tê. Lê tiştekî dinê jî heye, ez dixwazim dubara vêya morkim, emre da Rusya wê îzin nede Sûriya bê parçekirin. Ji bo wê siyasetmenderê Kurd jî gerekî gorî siyaseta hemdem ya îroyîn bixwe rê bixin bi hevra dîsa vir da jî di nav siyasetê da yekîtiya fikrê xwe netewî çêkin, ne ku her hezbek aliyê xwe de here serdanê hikûmetekê bike. Ji ber ku ew jî şaşman e ji bo Kurda çi bikin, heyrî mane. Ji bo navê tenê yekîtî çareseriya wê ye. Belê gelekî spas Mamê Mamûyî endamên Rêveberiya Federasyona Komeliyên Kurdan a navnetiyê ku tu mêvanî. Spas dikim kek Cemal. Zor.